مدى شما شما ونروني كم حياة معبد كل مدى شما شما ونروني كم حياة معبد أسيا سيا سيا أسيا سيا سيا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سناي كتكوننا يوترو من يوتيو كم وترو نخلنا حبري تخبرنا فلتات كبنا يخيل يزبلكو زيناتاتنا عالمنا يزوبانان أكيبلكم متيالوخو أنا يلومي أتكرونا أبناي كيه بحري زقاتم زلو كونتات زدما بغتا كمهم تزاواري نيرترا دسألوا كونتات سلوزو خونيو كالي أبيروبا ننبر بزحا سباتا لنا أبزم عبول عالم ننبر زلنا نعنا خصلو زغيل حبريتا دما ألني تلاي ناي أمريكا بوليتيكا أبيروبا نزلنا كسا كندي تسألوا هم زلو كسا كندي مراحتنا أوروبا تشغري لهم كم زلو كرينا كالي نعوز نقولنا كبرنا زغل بفلاي زي معربا عالم زخدو زلو بدرجانا هايمانوت هذا زحزن كناتات كريكمي نعورينا دما فقرنا نقول لكم باينا كبران كيدنا لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم سبورت دما حجازيو مجمريا ان ريانا لو مارستنا ترامب كانديديت مخانو افيتلو سلازي ني ريبوبليكان وكيلو تودادر كون مخانو مسمني خ ودادر مس جو بايدن كم دريو زلنا تنهلون كم سالكمي مزاربا رسي خوين زولو جن توسخ 4 عامت كابنا عامتا جمير توسخ 4 عامت نخمري اذا حسب زلو ايروبا جن كل جينا ترامب كيما تخلو اقاتيمهم زلو كنتات رأي انا يبلكوني اذا كانوا نزلو خي مسلكم ليسن كاب افهم سمعوا let's go. Of a second Donald Trump presidency looms large. That's made European leaders nervous and vigilant. The possibility of a return to an America First policy in Washington and even the lack of support for NATO has forced officials on the continent to prep for a future without their most powerful ally. When he was previously president of the United States, Donald Trump described the European Union as a foe and threatened to make Europeans pay. So, Donald Trump نفسلتان كمت ريد مخانو بمفلاطهم كل جينا خيمة زخلو أبيروبا شوك ويفز ويكا ناير عدي منفس أسفع في عيزلو سلمنتاي إيروبا أبز حلفة عمتات ناتهم منال بعد تركضشنا عصرت الشدشن نزح الجزء كونتات كمت يخيري لهم جمزنا برماي مثلا ويدما انتاي زي البوليسين يروب نزلنا 4 عمد بك سننا نخيسنا تحالفنا يا دونالد ترامب على اكزابي كاي من لسنا زبل حساب يروب guess what حسابهم جيجا خوينو كالكوليشنهم كله جيجا خوينو تمليسو دبخ قبل تخولو خمزلو ندر لنا حج دما ابتي زوردولو غزي ثم راحتي بزح تعبيد زلو قواقاتات يتقوم سلازو نبرو دونالد ترامب دما خم تفلطو تتنقيقا تدزارب كان نغرات كم تشمو سلازو وزم ايروبا حبرت كم صلاي يدريو يمزبلو زلو حج بعلم يمزبلو زلو زي انتاي دونالد ترامب ممصو اف سلطان تمزيو بزح نغر نيروبا حدغا كوتقلا خمزخوني بوتادراوي بقطبه ببزح نغرات انصار امريكا بوليس غبر كم زخل عبس قاتي زلو زماله دما ايروبا بزي امريكا انتاي كم تخون قد محجي بزح غزي جوزيف بوريل صبو غير غليصنا نيري نسو دما انتاي نيرتو بوليس يلو بزي ناي راشا حصر ندادي بزي ناي امريكا تصاوري وحسنت بزي ناي تشاينا عداغا إيروبا هيوت ترجم كله أيكلني ويكا زلنا درجانا هابتي ويرجع كله أنا أيكلني بمبال قليش نيرو سلستين خسروان كم زغلو سلد فلتيم دما تعب سكات جيروم زلوا كعريو زغلو بزح عدلات قنا لون كرينا تنين. For U.S. protection. Now his America First policy could once again reshape transatlantic relations. For many European politicians, the possibility of Donald Trump's return to the White House is a nightmare scenario, even though they don't like to speak about it in front of a camera. Surely you're not inviting me to interfere in the internal affairs of our biggest ally. It's the people in America who have the right to choose their president. In private, however, one diplomat described the atmosphere to us as a mixture of desperation and... انتايلاتكم عبدك زاربو خلو بوليتيكانياتات أوروبا كم زكول زخونو نايكالوت مريكاتات من أمريكا زبرت وانا خبرينا قالوا خبلو خلو بوليتيكانياتات أوروبا نخمس اليوم أبوشتم هذا دبلومات كم زقلتو دارجا ناي تسفى مقراص ناي عبد ناي شبد بد انتاي كم زقبرو انتاي كم زحزن طفي وهم كم زلو نابيك خدو كم زخولو انتاي كجبر كم زخل كم زي desperation مالسي ناي جدن قالخ جبر على نيلكا تبقاسكن انتاي كجبر كم زلكا زي مفلات مالتي سلازي زلو كنتات أوروبا مراحتنا أوروبا مالتيو دونالد ترامب نفس سلطان تمتيو اتو كنتات ناتو نابيك خي كم زغل نتناي نيتو كنتات
እንታይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ሕጂ ስምዑ it's going to be a very very interesting ኤውሮጳ ትነብር ዘለኻ መንእሰይ ኣብ ኤውሮጳ ትቕመጥ ዘለኻ እዚ ንብሎ ዘለና ፅንፅዋይ ኣይኮነን ንህይወት ናይ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለና ክፀሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ነቂሕካ መንገድኻ ከተሰላስል ኣለካ resignation. And it seems pretty clear that behind closed doors, officials in European capitals are working on contingency plans should there be a second Donald Trump presidency. I'm sure that there are contingency plans. I'm not going to wait until the last moment. The advantage that they have is Trump is not anymore, unlike what was the case in 2016, 2017, is not an unknown person anymore. During his first term in office, Trump so እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ትራምፕ መምፅኡ እንድሕሪ ንፈልጥ ኣለና ክሳብ ኣብ ስልጣን መፅኡ ቀይሕ ካርድ ዝበና ዮር ፋየርድ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኖርማሊ ክሳብ ከምኡ ዝብለና ክንፅበደ ይኮናስ ብእዋኑ ዘድልየና መንገዲ ኮንቲጀንሲ ፕላን እንታይ ክንገብር ኢና ቤን ክንከይድ ኢና ናበይ ክንከይድ ኢና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና መንገድና ክንፀርግ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዘይፍለጥ ፖለቲከኛ ኣይኮነን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ክብል ከም ዝኽእልን ፅቡቅ ጌርና ኣብ ዝሓለፈ ሪና ኢና ዝተቐየረ ትራምፕ ዘይኮነስ ዝበርትዐ ትራምፕ እዩ ክመፅእ ሕጂ ዝሓንሓነ ምክንያቱ እቲ መርሕነት ናይ ዲሞክራትስ ይኹን ከምኡ ናይ ኤውሮጳውያን ብዙሕ ግዜ ብፅቡቅ ኣይገልፅዎን እዮም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነገራት ከም ብቐሊላ ይርዮም ንዞም ነገራት ስለዚ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምፅኡ ክሳዕ ክንደይ በዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ገና ከይመፅእ ከሎ ኣብ ኤውሮጳ ዕብድብድ ኢትዩ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ኣብ ኤውሮጳ ትነብር ዘለካ ድማ ክፀልወና ምዃኑ እዚ ክንፈልጥ ኣለና imposed tariffs on trade with EU members. He pulled out of the Paris Climate Agreement, and in what was the biggest shock, he repeatedly questioned the US commitments to the NATO alliance. Now he's delivering the same messages on the campaign trail. One of the presidents of a big country is so እንታይ ገይሩ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ክላይሜት ዝበሃል እዚ ክላይሜት ቼንጅ ዶ ገለ ዝበሃል ዘይኣምነሉ ምዃኑ ፈሊጡ ካብቲ ናይ ፓሪስ ኣግሪመንት ዝበሃል ንኣሜሪካ በንቂሳ ኣውፅዋ ነዳድኹምን ከሰልኩምን ኣፍርዩ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ተተመሊሱ እዚ ኤነርጂ ዶ ገለ ዝብሎ ገዲፉ ነዳዲ ፉል ነዳዲ ክንዕድን ኣለና ዘለና ፀጋታት ክንጥቀም ኣለና እዩ ዝብል ነቲ ቁጠባ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኢፌክት የብሉን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ክላይሜት ቼንጅ ዝበሃል ግን ንባዕሉ ንሱ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ተጋኒኑ ዝመፅእ ነገር እምበር የለን ኣይኮነን ግን ብዙሕ ኣብኡ ዝተጋነነ ሓበሬታ ከም ዘሎን ንካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዝጥቀምሉ ዘለውን ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኡ ዝኣምን ካልእ ንኔቶ ዝግባኣኩም ተዘይከፊልኩም ኣነ ከላኸለልኩም ኣይክእልን እየ ምባሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ቀረባ ቫይራል ከይዱ ዝነበረ መልእኽትናቱ እዛ ሕጂ ዝዛረባ ዘላ ስምዕዋ እዚኣ ኤውሮጳውያን ድቃስ ዝኸእለ ዘረባ እያ ነይራ delivering the same messages on the campaign trail. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. እዚኣ ልቦም ያጥፍያትሎም ሓደ ዓቢ ንጀርመኒ በቐጥታ ትዛረብ ነይሩ ግን ሓደ ዓቢ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ነቲ 2% ናይ ጂዲፒ ናትካ ኣካል ናይ ኔቶ ሃገራት ኩላተን 2% ናይ ጂዲፒ ናተን ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናተን ኢንቨስት ክገብራ ኣለዎን ወታደራዊ ዓቕምናተን ክምልምላ ኣለዎን ዝብል ሕጊ ዘለዎም ዘተኣታተው ሕጊ ማለት እዩ ንዑ ዘይንኽተል ንዑ ዘይንኸፍል ዘለና ራሽያን ተጥቂዓትና ትከላኸለልና ዲኻ ኢሎሞ እንታይ ገዲሽን እየ ዝከላኸለልካ ዝግባእካ ዘይከፈልካ ክከላኸለልኩም ዘይኮንኩስ ንራሽያ ድሌትኩም ግበርዎ እነዚያን ሃገራት ኢለ ክነግሮም እየ ኢልዎም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከጋንን ኢልዋ ኸውን እዩ ኣብ ኤውሮጳ ግን ሾክ ዌይቭስ በቃ ናይ ራዕዲ ወይ ከ ናይ ስምባደይ መልእኽቲ ዘመሓላለፈት እየ ነይራ ኩሎም እዮም ጫጭ ክብልቐኒ እዮም ሰንኪ እዚኣ ብኻላ ዘራርባ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብልኩም እንታይ ክገብረልኩም እንታይ ክገብር እየ ዝከላኸለልኩም ኢትስ ኮመን ሰንስ እዚ ዘሰንብዶም ኤውሮጳውያን ሲ ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ ኣብ ከመይ ዓለም ይነብሩ ኣለዉ ኮመን ሰንስ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ኣብ ወታደራዊ ዓቕምካ ኢንቨስት ዘይገበርካ ኣነ ኣሜሪካ መፅአ ክዋጋኣልካ ይክእልኒ ኢልዎም ኢትስ ኮመን ሰንስ ከመይ ጌርካ ካ ትሓስቦ ኣሜሪካ መፅያ ንስኻ እልፊ ናይ ካልእካ እናገበርካ ኣብ ወታደራዊ እዚ 2% ንብሎ ዘለና ንኣሜሪካ ይኮኑን ክኸፍልዋ ኦፍኮርስ ኢንዳይሬክትሊ ንኣሜሪካ ምክንያቱ ወታደራዊ ኣፅዋር ስለዘየፍርዩሶም ካብ ኣሜሪካ እዮም ክገዝዎ ባት እደን ኦፍ ደይ ንዓታቶም ይክኸው ካልኦት ሃገራት 5% 6% ናይ ጂዲፒኦም ኢንቨስት ክገብሩ ከለዉ እዚኦም ኤውሮጳ ግን ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ን10 ዓመት ነው ንሕና ውግእ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓረብን ኣብ ኣፍሪቃን ዝግበር እምበር ንሕና ውግእ ተሪፊ ኣባና ይብል ነይሮም ኣር ዩ ሹር ሕጂ በሉ ረይወታ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነት ምክንያቱ ሹር ኮይንካ ንዘላለም ክትነብር ኣብ ሰላም ክትነብር ብተደጋጋሚ ዝብሎ ሓያል ኣብ ውግእ ኮይንካ ጥራይ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ ጥራይ ኣብ ሰላም ክትነብር ትኽእል ለትስ ሎሚ ኣጋጣሚ ረሲዕያ ክጅምር ከለኹ ሎሚ
شمنت مقابيتيو مع تدق نسيونا إيرترايو اسك بزيان تجمرنا انت كيتب لنا نزيا منغو كريادة لي اللهم كريستيونا جغانو هانن قبري كتكبرا رايو برخات نبت عزيزوا سجل سوا خوينا مدرجة قربات تيعو من بركت نبيعو تميت حاجة شو حتى كابتي أبتدقاقامي أصنهلنا كريينا وتهدراوي عقمي من سي كلها وتهدراوي جنبار قف قبل له أيكون كن زبلانه وتهدراوي عقم زلوا وحبرة السب كل جزء وحسنة اللي وانا قد سأل النتا مخنياتو يس سلام صبغيو رجعت صبغيو سلام جن سلزل خايط راي كونن بفلا إذا ما يرترا قربيتا كل جزء ناتوم زي كونس لنا يرترا زقامتو قربابتنا ترى كونس بحثر زبالة إثيوبيا كدقسون كتنسون كأي بحر زبلو هجر اللونا بسم تراجعنا يكونن إتكأي بحر كاب إثيوبيا نلعلي زدليو سبا باور سالو تجمع جبنا يرترا استراتيجينا يرترا كاب إثيوبيا نلعلي زدليو هجرات له أمريكا حنت كابنيا سلزي حيال وتهدر وعامي نفس خانة مكل غال عام تزيبلكا أيتو على يتحدر ما CIA مسيلو تقبلوا نعوز مسلو بناتهم ممرح زخيل لك كم قالوا هجرات نعوز مسل من قص جيرو نع خادم ما يا تدليت قبرك so let's go back أيكون أنا أفريقيا نيوروبا تيجبروا ما لنا نرزلنا أفريقيا قدا نشتي هاجر ويكا إرترا قدا نشتي هاجر أوروبا بلو يعني 300 مليون حزب زلوا هاجر عبكو طبعا زلوا إسرائيل شو عتن هاجرات زلوا هاجر ساب كندي قط يبلوا ما لنا نرلنا نقطة. You got to pay. So could a second Trump presidency mean the end of NATO? It's not just about whether the United States is in or out. I mean, almost certainly the United States would stay in, but there are levels of being in, and other allies on occasion have sought lower levels of involvement with NATO, withdrawing from the Integrated Military Command, for example, or simply focusing on areas outside of the European security orbit, which would leave Europe in a position of having to sort of somehow fill that gap. Could Europe fill that gap? سمع لهم حجي دونالد ترامب تلزمته قطع كابت كونتات كوتس على وي ناب كابنيتو موصات راح يكون كي وص خلي نابنتي انتاي جن اقداسنت ناينيتو كوغدو لا يخل وي كات انجيجمنت عوزلو ابركتوناتهم اتوكروناتهم كاو كوتس يقولوا and by the way نيروبا زفرهم زلو تكند زفرهم زلو امريكا ولا بايدن تصنيهون كم تزلو قتل كم زي كوني فلتيهم اوروبا اقداسنتو ناغود لا يمصيني ني امريكا security na America نقطة na America Europa أقدر سنتنا قدري متيو عند أقدر سنزلو آسيا يو أبي آسيا زلو يو تزبس حزبي هند أبوي زلو China أبوي زلو إندونيسيا أبوي زلو تايلاند أبوي زلو these people زين هذا فيلبينز أبوي زلو زوم هاجراتهم millions زلو مية تدرون لهم there's Pakistan أقول له so if you see the population أتعداقة أمخا يهبتمون يعبيون عبالتات يقبلون هلو زوم هاجراتهم سازي أتأقدر سنزلو نعلمنا آسيا يو أبزو متى عمتات إسيايو دحريزة لعمتات أفريقيا يقاو أفريقيا ودرجة بتحنا له سلزي أوروبا تداقة إننا أسنة بس خيزة ليو عرقيتيو كم تزد اللي معبلي لن مسجزية كرب حكاز غد أداقة يكون أمريكا ما نيربحها قرية بكوربريشن سياتونا سلزي بكوربريشن سوزغونة أبزخ سبان بوتاتات يوم كأندي استراتيجيناتهم كون عزدلي. Not in the short term. Experts say NATO without the US would be weak. Europe's nuclear deterrence without American nuclear weapons inconceivable, at least for now. And supporting Ukraine without money and arms from Washington would be much more difficult. So what can EU leaders do? No matter what will happen in the US, Europe has to be able to do more on our own and in cooperation with our allies. This is a wake-up call for everybody in Europe to do more for So Europa بعلا زقبا نجر كتجبر اللوا يتعدو كم يجر كاجن تجبر كابي هاتبقس بزح نجارات يسبيهم زلوا and by the way أوروبا نزي كسب كندو حماقات هاي نبرون كنفل زلنا أكلت الشح كبابي بفلاي فرنسان الإنجليزين بزح يدفع أنا يرين وتهدروا عقمنا أوروبا حبرت نخجبرو من كلي وامسكه جمتو of course أمريكا غلياتو نيتو كل السلام تاي كالت جبريلهم بزحت حبار السينير
كلته وتهدروا عقم مهنا سيدلني سلامتاي عبتو وانتي أوروبا عبي سقعة سلة فترة لهم زنبرت جرمن عبي سقعة سلة فترة لهم زنبرت بفلا يدما جرمن مسراشا زنبرت شركنات نايزين كلت هاجرات أمريكا يدوك صابني نيرو سلازي نازن كلتين بتينو من سلازلو أبزو وانزي بوتين دما دحرجك ملسينا أوروبا ينبلنا جن أي ملسينا ينبلنا جن أب أوروبا زنبرت أمامتها ساكندي تسفى خمس غورتن بزح زي كم زحادون بزح زي خمس ألموني زي زارب سلازي نزياتهم أمين كان خسر كبيد مخانو يزقل سلو سلازي أوروبا a wake up call yes ناي تبرابر كابدك أسكاز بالدولي ما تيوم زلو لو بعد أجي تبرابر كخطر كبت خلدم سبوتين ويمس راشا مسكالوت it's a matter of time for European own defense. Doing more for European security could help, but it will take time for countries to be able to do that. A European Union army first discussed decades ago is still a distant endeavor. And in the meantime, if one looks at the experience of the Trump administration that we had, clearly he views the world not just through nation states, but through individual leaderships, individual leaders, I can say. Not so much alliances, not so much agreements, sometimes not even states, but individuals. And so those individual relationships matter. Building relationships, stepping up on defense, Europeans... So, هذا جزء أبزي أوروبا في درجة كم حير أب سلام تنبر من بار وجك ما تخن زي كل حبرة السب سلزي عمل زنا بري سويك دخم زخون حبرة السب حنيج أميم حق عايش بزعبة وج بناي وج وعم كذا ولا كم زلوا بناي كله they are still very powerful عمل لوم تمرت لوم تكنولوجيا لوم أبتوت هذا روا عم قلت أغلى لا إتماين ستة تحسس بنا يسب وج ناي أفريقيا ناي كانوا تجاراتنا برا زي ملكات كيرمي موسيدا ما سلامتكم من بلا لنا أبوس لازم نبرزلو كلنا غسل الفلتة أبزي وج قل بزعبة وج قل خزرب كله كم زي ناي فيلم تازر أمبر أبريالي تزقات معي مسلمني لا أنا بسويس لازم نبر درجة وج زبال زانتا مكال علامات زقات أمبر أبسويس زقات فلتني إذا خلقن أبسويس مودات وتهدراويان دلونة أكشلي سويس بعلم زفلتها مخنيات له نفس وقف ودي نفس وقف وتبعتاي بروتا بجزء حزوي زنبر تعليم سودة تبروتو أبجزء يزلا سلزي بزح برز الله هجر يعجن كم تفلتوا دماء حجز الله هجر سلزي خنا موتين كتلتنا بزعدي أي سمعني بتقين بتي دونالد ترامب زدلك كبريه بواي نبرون حق المزرعة زدلك كبريه بوا سلزي نبرو كم تيني نابنا قدمي من يربريزنتنا أمريكا باراك أوباما كمملكة يوم ريسبكت قبروني كمملكة يبني يجن كعبت أن لا عليهم دفتوا ونير ولا أنت أرام ما قبر كله بدعمهم ريسبكت قبروني يرام بتشي زرباك كله توت كلاسيك كلاس عينة مهانو بزح سبيد دفتوا ونير أنا بيرباس لازم بركو سلزل اللخون دونالد ترامب قال بيروبا استفهم فنباك كل سبيد زنع قنير إذن أقرأت زي ما إذا سبزي بريزنت كفيلو بوليسز جبر سبين ده كل جزء كم تقول كين كان نسخة حفظ على كاي أنت أركب بوليس جبر غليو الجدما مليس حن حينو كي وقع كذا النايلوم بدعمهم تحبوا سميرهم فلت كاي هم تقول نبر جدمات مليس ما سمع له الجدما نبعلو كال أجمع فترة لما يسكت زيارة يلان كني نقرأ من قد يكن رياح حوس كبلا سلسلة. Rise in body or spirit. I invite you to rise in body or spirit, and let us confess our faith today in the words. شو زيان رياضة لنا كهنيات خون زلا نايت صلوت مدبيات مرة زلا نتا كريستوس بعلو زمهرة نتا هواريات انتاي لنا خون تسلم زبلو أبونا في سماي تنبر إلكم تسلي له زمهرة نعاسي أي أملاخسي وتبعتها يكونيو أملاخ إزجاب هيرسي من فترة أملاخسي كم وتبعتها جرنا نقصو وتبعتها ينيرو إلنا أنا نعم من هنا سلزي زياتهم جن أملاخ نام باينريو بمبعل نتصلوت كأيرم إذن تايو نرى لنا مسيركم زمش مش حبرة السب. This is a decaying empire ويكا زون كل زل empire نكسناتيو من البعض زي تاريخ زي تنبه وينكا حدش نقرأ كمسلك خلي زي كده محجات قاتبين رومان empire بجبر سدوماونتن بلشونا وشت أو مش ماشل إيو وديقو سدومن قمران بجبر سدوماون كمزة عينة كايدة ينتفيئن سلزي إزنا مورال ممش ماشنة common sense ودي مسقال موسبو إزنا جرزي كاب أملاق زمزة كاب تفترة إسكده حن قال اللخم أبي أوروبا قال بأسرع قال بسرعة أبي أملاق يلن قال ملزم سبال ليه مجمع أوروبا صراحة مسرعة أبي مكينة مزورة قال كابتن فيلم تاعته مسرعي أملاق يلن أبزبل منتالي تزور سبال ليه أتحققكم يكونن كل تزوريا خازلو تتميت كاي أملاقكم زلوا زي قلت لك in fact today أبزو هنزي إذا كل نريه زلنا أملاق قالوا أنت زي الكهمان كابتك نمعلتها وهي وقت كان خدبرون كبيدي
Now listen to her قربت لي انتهي كم زلوا إذن ودزن دقنا على تيك توك دي ما بقى سلو جريوه كنت كقول زال الناس لزغنا of the Sparkle Creed. I believe in the non-binary God whose pronouns are plural. I believe in كن سمعي دلني بحفشاجن نتعبونا في سماي تنبر زبل صلوت أو يوم أبيلهم نايجبر مسنا يجبر سلو ماودي وقال ملتها تحسس بناتهم حويسهم كلتي أكيدنا هيمانوت زج مس معرنة جيروم يوم تمسوا أودك عن كونز خوين وقال كان كون تخليه everything بخمسة عينت نمثل لهم كم زك على سجيروم نتحبر تسمتها يجبروا له أما ده تبزوان زب حلفهم تير كونيره دك تبعتيو دك نستيو تحتي تمسح زي دك تبعتين دلنينا this is not the right message كردعنا زلو إذا كايدازي نتحبر man? No. You don't need short men. Do you need a man? No. Do you need a man? Oh, God. Do you need a man? No. Do we need men? No. Why? No. Do we need men? No. No? Do we need men? We need men to make us stupid. Do we need men? Christ, their so انتهي نر لنا نقرا مقدي عمودتا كزازما ازي معرباو حبرتسب انتهي جيرو ጸሊም ጻዕዳ ከም ዘይ ብዙሕ ጸገም ከም ዝህልዎ ገይሮ ብትናይ ቀደም ህንደሳ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ሲያስ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጾ ካብ ታሪክ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ትሕርቲ መሊስካ ቲኻ እቶም ኤውሮፓውያን መፅኦም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኢንዲጂኒየስ ባህልቶም መበቆላውያን ህዝቢ ንዖም ደምሲሶም ነቲ ሃገር ወኒኖማ ድሕሪኡ ክሰርሓሎም ሰብ ምስ ደለዩ ድማ ንጸለምቲ ከምበራዩ ጎቲቶም ካብ ኣፍሪቃ ብኣትላንቲክ ገይሮም ወሲዶም ከምበራዩ ኣስሪሖም ንዘበናት ኣስሪሖም ትባርነት ኣይከውን ምስ በለዎም ድማ ንሰብ ከም ሰራሕተኛ ኮይኑ ክነብር ከም ዝኽእል ገይሮም ስለዚ እቲ ናይ ምግባት ባህሊ ምስኦም ዝመፀ ይክብል ከሎም ኣብ መወዳእታ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ሰራሕተኛ ሰብ ምስ ዋሓዶም እንታይ ገይሮም እቲ ቀደም ሰብ እንታይ ይገብር ነይሩ ሰብኣይ ይሰርሕ ግራቱ ዲ ገለ ይሰርሕ ሰበይቲ ድማ ደቃ ተዓሊ ትሕግዝ ድማ ከምዚ ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ጥንቲ ማለት እዩ ምስ ግዜ ግን እቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ሰብ ምስ ዘለየ እንታይ ገይሩ ነቶም ቆልዑ ባዕለይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምፅኦ ባዕለይ ክከናኸነልኩም እየ ስለምንታይ ነቶም ቆልዑ ኣነ ከም ዝደልዮ ገይረ ክዕብዮም እየ ሰብኣይን ሰበይትን ድማ ክልቲኦም ስራሕ ክወፍሩ ኣለዎም ኢሉ ተርዲኦም ኣለኹም ክልቲኦም ስራሕ ተወፊሮም ሕብረተሰብ ባህሊ ካበይ ዝመፅእ እንድሕሪ ኣደ ነቲ ትፈልጦ ቀደም ኣብ ገዛ ወለዲ ብሓደ ኮይኖም ነቶም ደቆም ብናቶም ባህሪ ኮስኪሾም ትዕብዮሞም እዮም እንድሕሪ 8 ሰዓት ኣብ ትምህርቲ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ካብ መዋህል ህፃናት ካብ 2 ዓመቱ ካብ 3 ዓመቱ ሙሉእ መዓልቲ ምስ መንግስቲ ዝውዕል ተኮይኑ መኒ ፕሮግራም ዝገብሮ ዘሎ ዝቆልዓ እዚ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ከንታይ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ፕሮግራም ኮይኑ ዝዓብየሉ ሰብ ዝደሊ ተርዲኹምሎም ሰራሕተኛ ኮይኑ ንሙሉእ ዓመቱ ከገልግል ዝኽእል ሰብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ንርኢ ንስድሮኦም ምስ ዓበዩ ብዙሕ ስድሮኦም ኣይግደሱን እዮም ዱ ዩ ኖ ዋይ ኢትስ ፕሮግራም እዮም ገይሮሞም ከምኡ ንስድሮኦም ክግደሱ ኢንዲፐንደንስ ገለመለ እናበሉ ናብ ስድሮኦም ክፅጉዑ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ ሰብ ብስድራ ክሓስብ ተጀሚሩ መንግስቲ ክኣትዎ ይክእልን እዩ ብስድሩ ዝሓስብ ሕብረተሰብ መንግስቲ ብቐሊሉ ኣይኣትዎን እዩ እንድሕሪ ስድራ ዘይብሉ ግን ኣብ መወዳእታ ስድራኻት መንግስቲ ይኸውን መንግስቲ ድማ ኩሉ ግዜ ማኒፕሌት እናገበረካ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲስተማት ንሪኦ ኣለና ኩሉ እቲ ኣካይዳ ካብ ኣምላኽ ክፍጠር ከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ደቆም ባዕሎም ይዕብዩ ብዝመስሎም ክጋገ ይኽእሉ መንግስቲ ክሕግዝ ይኽእሉ እቲ መንግስቲ እኮ ክሕግዝ ኢሉ ይመፅእ እምበር ክትክእል ይመፅእ ስለዚ እዚ ኣስተቢልና ክንሪኦ ኣለና ባህልና ክብርታትና እንድሕሪ ሒዝና ጥራይና ከም ሕብረተሰብ ክንቅፅል ንኽእል እምበር እዚ ዘለዎ ኤውሮጳውያን ንባዕሎም እቲ ዝነበርዎም ናብኡ ክምለሱ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ዘይፈትዎ መሊኦም እዮም ምክንያቱ ወዲ ናብ ጓል ክቕየር እየ ትብል ጓል ናብ ወዲ ክቕየር እየ ይብል ብዙሕ ኢኻ ትርሎም እዩ ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ገንዘብ ከፊልካ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ፀጋታት ቆረፅካን ኣሊኻን ወዲ ክትከውን ትፍትን ጓል ክትከውን ትፍትን ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ትእዛዛት ኩሉ ተፍርሶ ኣምላኽ ጓል ነይሩ ትብል ኣምላኽ ፆታ ይፈልኒ ዘይሶሜኒ ፅላለ ካብዚ ድማ ክንሃድም ክንክል ኣለና ኩሉ እቲ ንሪኦ ፅቡቅ ኮይኑ ከይስማዕና ኔክስት ቶፒክ ናተይ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክመለስ ኢና listen now Says at least 3 sailors have been killed in a missile attack on a freighter off the coast of Yemen. They're the first deaths since Houthi rebels began attacking shipping in the Red Sea. The group says the crew of the Barbados-flagged cargo vessel True Confidence ignored warning messages. ቀይ ባሕሪ ሑቲ ሕጂ እውን ሓንቲ መርከብ ቅድሚ ሕጂ መራኸብ ጥራይ ይሃርሙ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰለስተ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ባሕረኛታት ተቐቲሎም ኣለው and this is a major news ምክንያቱ for the first time ኪኖቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰብ ክቐትሉ ክኢሎም ሰብ ምቕታል ድማ it's another level ስለዚ by the way ኣሜሪካ ኣብ ገለ መጥቃዕቲ ሓደ 5 ወታደራት ናይ ሑቲ ቀቲሎም ነይሮም እዮም ስለዚ ጉዳይ ናይ ሑቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘይንሰምዖ ዘለና ሑቲ ስርሖም ስለ ዘቋርፁ ይኮነን
ምክንያቱ መፍትሒ ስለ ሰኣኑሉ ኣሜሪካ እቲ ዝገበርዎ ደብዳብ ገለመለ ዝኾነ ለውጢ ስለ ዘምፀ መሊሶም ስለ ዝበርትዑ ሕጂ ረይዎም ካብ ህንዲ እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ስምዒት ከም ዘለዎም ህንዲ ምክንያቱ ህንዲ ይኹን ብፍላይ ህንዲ ካልኦት ቻይና እውን እንተኾነ ናይ ቻይና እኳ ይትንከፍ የለን ህንዲ ብጣዕሚ ትፅሎ ዘላ ሃገር እያ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ንንግድናታ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ለስና Things are going from bad to worse in the Red Sea. And time and again, one country has come to the rescue of distressed sailors. One country is repeatedly proving to be the only reliable security provider in the dangerous waters. I'm talking about India. A lot has happened in the last 24 hours. Houthi missiles have killed sailors at sea. The Indian Navy has carried out yet another daring operation. The story begins with a ship named True Confidence. It is owned by a company that is registered in Liberia. The ship is operated by Greece. So, انتهت بالدلع. This is a very interesting message as well. ኣብቲ ሓለፈ እቲ ናይ ሑቲ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ኣሜሪካ ምስ መሻርክታ ሓደ ዓብይ ኪዳን ኣቑምና ኣለና እሱ ድማ ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ዝበሃል ሓደ ዓብይ ሽም ሂቦሞ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ሃገራት ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ኣየምፀን ባይ ዘ ወይ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣድሒኖሞም ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ናይ ህንዲ መርከብ ጥራይ ተድሕኖም ዘላ ህንዳውያን ባሕረኛታትን ናይ ህንዲ ሴኪሪቲ ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ንሱ ዘድሕን ዘሎ ኣሜሪካ ዘድሕነተ የለን ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ምዃኑ ሕጂ ግን ስምዕዎ Based 3rd January Maritime. The ship sails under the flag of Barbados. On the 6th of March, True Confidence was some 93 kilometers off the Yemeni port of Aden. It was carrying steel from China to Jeddah in Saudi Arabia. That's when True Confidence came under a deadly attack. The ship was struck by a Houthi missile, its bridge and cargo caught fire. There were over 20 crew members on board. There were 15 Filipino sailors, 4 Vietnamese, and 1 Indian. The ship also had 3 armed guards. 2 of them were from Sri Lanka and 1 from Nepal. 2 crew members died. Both were from the Philippines. The crew was forced to abandon ship and seek refuge in a raft. So, إذا مركب زيها أب بعرض يكون أبتي ناي إنديان بتناي غالف اوف ايدن وغن يعني رام أبو تم حوتي متكعت مسقبروا متكع حوتي بكل ما قد يوم متكعت مسقبر زلو من البات ميديا كافر قبريل لمغنياتو كهاد مسلو زلي زلومبر متكعتي بتدقاقامي مسقبر زلو بنتنا حيل بحرنا أمريكا متكعت تفصمولو زلو سلازي بتعمي حرينهم يمزق على سوام زلو እዚ ምስ ተገበረ ብታውንኮ ንረዳትናቶም ዝመፀት ናይ ህንዲ ኣብቲ ከባቢ ርሑቕ ዝነበረት ነቲ ኩነታት እትፃውዒት ኣኽቢራ ከተትሕኖም ኢላ ዝመፀት እያ 3 ሰባት መይቶም እቶም ካልኦት ግን በቲ ናይ ህንዲ ባሕረኛታት ዝገበርዎ ጉያ ሂወቶም ክድሕን ከም ዝኻለን ናብ ጅቡቲ ክዕቀቡ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ These men were scared and they were out in the open sea. Their ship was on fire. That's when India came to their rescue. The Indian Navy's INS Kolkata rescued the crew members. The Indian Navy deployed helicopters and boats. The Indian Navy ensured that the distressed crew received the necessary medical aid in good time. The men were then evacuated to Djibouti. It was yet another selfless act by the Indian Navy. Earlier today, the US Central Command posted about the ship on X. It mentioned that coalition warships are responding to the crisis, but didn't know how. So, ናይ ኣሜሪካ ኮማንድ ነቲ ኩነታት ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ዓበ በይዚ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎም እንተኾነ ነቲ ኩነታት እታ መርከብ ፀገም ኣጋጢምዋ ዝነበረ ሓደጋ ኣጋጢምና ኣሎ ዝብል ቴሌፎን መፂዎም እዩ እንታይ ከም ዝገብሩ ግን ኣይፈለጥና እንታይ ከም ንገብር ብኸመይ ከም ንሕግዝ ኣይፈለጥናን ብምባል ክሕግዝ ኣይከኣለን እቲ ኮማንድ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሞር ፀጋታት ሞር ዓቕሚ ዘለዋ እያ ቴዎሬቲካሊ ክንዛረብ ከለና ኣብ ተግባር ክንርኢ ከለና ግን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከተምፅእ ኣይከኣለትን ነቲ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ዓለም ሙሉ ናብ ኣሜሪካ ኣሚኖም ዝገበርዎ መጀመርያ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣይደልይዎን እዮም ነይሮም ሕውቲ እንታይ እዮም ዝደልዩ ጥቕሚ ኩነት ናቶም ቀሊል እዩ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ከተቋርፅ ክትክል ኣለዋ ባይ ዘ ወይ ትማሊ ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ወፅዩ እሱ ድማ ኣሜሪካ ንእስራኤል ነዛ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንቃወሞ ኢና ሲቪል ኣይትቕተሉ ገለ ኢሎም ኣብቲ ሚድያ ይዛረቡ ብታሕቲ ግን ልዕሊ 100 ግዜ ኣፅዋር ብፍሉይ መንገዲ ናብ እስራኤል ይሰዱ ነይሮም ስለዚ ብወቅዒ ይዛረቡ ብታሕቲ ግን እቲ ኣፅዋር ብብዝሒ ይሰዱ ከም ዘለውን እሱ ድማ እቲ መንግስቲ ከም ዘይፍትሾ እቲ ኮንግረስ ቸክ ክገብሮ ከም ዘይክእል እዚ ድማ ሓደ ሉፖል ወይ ሓደ ቴክኒክ ተረኺቡ እሱ ድማ እንታይ እዩ በብውሑድ ጌርካ ተሰዲድካዮ ዓቐን ልዕሊ 100 ሚልዮን ተኮይኑ እቲ ዋጋ ናይቲ ኣፅዋራት እቲ ኮንግረስ ቸክ ክገብሮ ኣይክእልኒ ወይ ከዓ ንዕዑ ሂሪንግ ክገብረሉ ኣይግደድን እዩ ስለዚ ከምኡ እናገበረት ብዙሕ ኣፅዋር ከም ሰደደትን እዚ ኩሉ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ከም ዘለዋ ኮርስ ኣፅዋር መብዛሕትኡ ቀደም ዝሃበቶ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ እውን ብቐፃሊ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ትብደላ ዘቃለ ሓበሬታ ወፅዩ
ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ነይሩ ማለት ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩነታት ናይ ጋዛ ክንዲ ትፈትሕ ኣብዚ ድማ ተወሳኺ ካልእ ሽግር ፈጢራ ነቲ ኩነታት ኣበላሸቶ ኣላ by the way eventually we will know it's going to be some kind of strategy ዕላማ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቦታ ዕግርግር እዚ እውን እቲ ዕግርግር ስለተደልየ ክኸውን ይኽእል እዩ But what we have here are visuals of the Indian Navy rescuing the distressed crew in high seas. Reports say that one American ship was present at the scene. Where was the rest of the Western Armada? Where were the members of Operation Prosperity Guardian? Why weren't they guarding the waters from Houthi fire? Houthis are a Yemen-based and Iran-backed rebel group. And like most of you already know, Houthis have pledged to fight alongside Hamas in this war. Take a look. So, እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ትብል ኣላ እቲ Prosperity Guardian ዝበሃል ከምኡ እውን እቶም መራኸብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጣልያን ከምኡ ናይ ጀርመን እታ ሰለስተ ጥይት ሒዛ ዝኸደት እወ ሓንቲ ናይ ጀርመን መርከብ ካብ ጀርመን ተበጊሳ ከይዳ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ሰለስተ ግዜ ተኩሳ ክልተ ግዜ ንድሮናት መሊሳ ነታ ሓንቲ ሳልሰይቲ ድማ ብጌጋ ናይ ኣሜሪካ ድሮን ስዒታ ድሕሪኡ ዝትኮስ ወዲና ኢላ I mean I'm not making this up ኣነ ዝፈጥሮ ዘለኹ ይመስለኩም ቪድዮ ቀሪበልኩም ነይረ ሰለስተ ግዜ ተኩሳ ጠያይት ወዲና ኮይኑ ስለዚ እዚ ኩነታት መዓት መራኸብ እየን ዘለዋቡ ስለምንታይ ነዚ ረድኤት ክባ ዘይክላ by the way ኣብቲ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበረት እውን ትነግር ኣላ ስለዚ ብዙሕ ዘይሓጎስ ከም ዘሎ በቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና Months, Houthis and American troops have come face to face multiple times. Houthis attacked ships in the Red Sea. American troops and allies bombed Houthi assets in Yemen. They hit weapons and missile storage facilities. They destroyed radars, helicopters, and air defense systems. In return, the Houthis attacked more ships. US allies then bombed more Houthi installations. This has been going on for a while now. So far, the Houthis have launched over 45 missile and drone attacks on ships, both commercial and naval. Earlier this week, the Houthis also reportedly targeted the USS Kane. It is So, ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ኣምፂአልኩም ነይረ እቲ ሑቲ ዝበሃል ብዙሕ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን ኣሜሪካ ድማ ንሳን ዓዲ እንግሊዝን ከም ግብረ መልሲ ሓደ 4 ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ብነፈርትን ብሚሳይላትን ከም ዝደብደቡ ራዳራት ሃሪምና ኣፅዋራቶም ቦታ ሃሪምና ነቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕሞም ክነትክሞ ኢና ብዝብል ሓሳብ ብዙሕ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረትን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብወለንቶም ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ካብ ሴኩሪቲ ካውንስል ብዝተዋሃቦም ፍቃድ ዘይኮነ ብፍቃዶም ብግሎም ዝገብርዎ ምዃኖም ገሊፆም ነይሮም እቲ ዓለም ምሉእ ዝበለቶ ግን እቲ ቀንዲ ክግበር ዝግብኦ ወይ ከዓ እቲ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ነቲ ናይ እስራኤል ናይ ቃዛን ይኣኽለኩም ምባል እዩ ነይሩ ንሱ እንተተገይሩ እዩ እቲ ናይ ሑቲ ኩነታት ጠጠው ክብል ዝኽእል ዝብል ኣዘራርባ ንዑ ገዲፎም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት it is what it is ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ was previously owned by Oak Tree Capital Management. It is a Los Angeles-based fund. The Houthis have now tried to justify the attack. Here's a line from the Houthis. So, بحفش ولا تمتكع تستجبر حوتي مس أمريكا ومس مس إسرائيل مس عد إنجليز زي الرغبة مرغبة يتكون من يوم زبر كبزياجن مسهم كونكشن أي نبرة سلمتها يتكون ما حدا كابتا زارا بزلو كونتاتيو معناته of course أمريكا نتي ناتهم طلبات أنت عرب سلتك على زلان نتي طلبات ناتهم كتخبر سل زي كالتن. Statement. The targeting operation came after the ship's crew rejected warning messages from the Yemeni naval forces. You see, there's no doubt that this fatal attack marks a significant escalation in the ongoing war at sea. The bigger question here is, what next? Will the Philippines join the US-led task force now that its nationals have died at sea? Will the US send a strong message to the Houthis? Thank you so much for tuning in. Well, believe it or not, the United States is broke. US Senator Tommy Tuberville just said the quiet part out loud in a video that I'm about to play for you. He clearly admits that Social Security and government spending, and I quote here, it is all a scam. Those are his words. Of course, if you've been following my channel for a while. So, listen. እዚኣ ሎሚ ውራይ ለ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገበረት ቪድዮ ኣምፂአልኩም ዘለኹ it's very interesting. ምናልባት ሰሚዕኩም አንተ ኮይንኩም ኣሜሪካ is broke ትብለኩም ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ምስ ግዜ ድማ ናብ ኤውሮጳ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣይ ሆፕ እዚኣ ክፋል እዚኣ ክትሰምዑዋ እቲ ሶሻል ሴኩሪቲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እስካም ከም ዝኾነ ከም ዘይብላ ተሃገር ሶሻል ሴኩሪቲ እቲ ማለት ምስ ኣረብካ እቲ ጥሮታ ገለመለ ዝበሃል ንሱ ኣሜሪካ ከም ዘይብላ ትገንዘብ እቲ ጥሮታ ካብ ኣሜሪካ ትፅበዩ ዘለኹም ብፍላይ መንእሰያ ዘለኹም ኣብ ናተይ ዕድመ ወይ ትሕተይ ዘለኹም ገለ ኣሜሪካ ጥሮታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኣነ ይኩንኩን ዝብል ዘለኹ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ዘውፅኦ ሓቂ ኢና ክንሰምዕ Well, you know that the US is breaking all previous records in a bad sense of the word, with the national debt now being above $34 trillion and consumer credit card debt hitting a new record high of $1.1 trillion. It is safe to say that the United States as a country and its population are in a debt trap. $34 trillion consists of... So,
زيت عدايو the national debt has now surpassed 34 trillion. واو تي 27 تريليون دما ناي حزبي ناي حجر كون كله 7 تريليون دما بخالوت انترا governmental debt intra governmental okay مبزحت هجرات 34 trillion is roughly the value of the economy of ادانا امريكا يبلكم اللهم I mean نزيا قال امريكا فيروس زلوم سبات اللون دي منزخ سمعوا خلو فرفر زبلوم I'm really sorry for you ادانا امريكا سي كنا منتاي بسيلكم كنت قطبا ناي تشاينا ناي جيرمن ناي جابان ناي انديا ناي يوكي حمشتي بحد دمركايو قطبا ناي زين هجرات كند ادانا امريكا يزخو سلازي ادانا امريكا اب عالم تراي زي فلتي it's historic level تزلو درجه تراي زي فلتي بيتنا تدما قطبا ناي تشاينا ناي جيرمن ناي جابان ناي انديا كمون ناي يوكي انت دمركايو كند ادانا امريكا يزبصح $27 trillion in debt held by the public, in other words, by you, and $7 trillion in intergovernmental debt. Here's U.S. Senator Tommy Tuberville. Watch. This is all a scam. زيد العرب زلو سنترنا أمريكايو سمعوه تبغى يركم سمعوه روتا قالت بطل لخاب أمريكا إذا أنت سمعك هالشكل. I mean, we got people that's getting ready to retire that's going to try to live off $2,000 to $3,000. Impossible. It's impossible. Because what happens, it comes up here, we spend it. We're $35 trillion in debt. We don't have any money. We're dead broke. And then taxpayers have $2 trillion in credit card debt. انتهي لكم الله سنترنا أمريكا يزي أمريكا تروتك على أمريكا تبيزوا لهم نو يبلنا نحن دخاتنا بروك تفيشنا هنا نحن مش تفيشنا 3-4 تريليون عدايزة لنا لازم عقادكم بفلوي سوشيال سيكيورتي كنكف لكم دخل كايم سينا نكف لكم تلك احنا نكف لكم هنا تعداد ما أبزي بس يهلو سلازي he's telling that the people ندحري اللي بلك دحري اللي بقى كل سبالو تستوعب ندحر قينك كاب حج بلان كتكبر لك the same story is going to happen in Europe فلوينا ايكونومي انجينير بلو من سب تقول له جنزب ابزي سب ارتفيشالي بقى تعي هو زنبر زنبر ديفنس لزين برا مكل خال جنزب سلدي وسوس نبريو قال دما بزح حقافات يزلون بعدان بقلني يمزخد زلو the moment تباتيراتنا طمنات عليه مسكده كابتن عالم درجاتنا وقال مسكده the game is going to be over سلازي ابيروبا زلخا تتنكرك بزعبه مصايخه حسب ايرترا ندير خوينكا ايرترا تبال عدلاتك you need to think about that ابيرترا social security لدو no تروتا زبالا ينفلطونا بيرترا يلن تروتا سلامتا يلن انت حبرتسب نحت حدود التواور نبوخا نديخا نسخا خطرب تروتا زبالا يلنا بيرترا من البعض حدا قلت منقص صار نوري رغم ابوخا نديخا نسخا خاطو تورب نسخا خاطو سكمم نسخا خاطو تروتا ناتو እዚ ድማ እቲ ናቹራል ካብ ተፈጥሮ ዝመፀ እዚ artificial መንግስቲ ስለ ዝስከመ እቲ ስድራ ቤታት ፈሪሱ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ሓጎይ ገሊሉ ዝዛረብ ሰብ የለን ኣብዚ ሓደት ንነብሲ እዩ ንሕና ግን ብሕብረተሰብና ንሓስብ ስድራኻ ንዓኻ ይፅበዩ ኣሕዋትካ ንዓኻ ይፅበዩ እዚ ድማ እቲ ሶሳይቲ ባዕሉ ናቱ ፋብሪካ ኣለዎ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ እዚ እዚኦም ግን ኣብ መንግስቲ 40 ዓመት ካብ 20 ዓመት ክሳብ 60 ዓመት 40 ዓመት 45 ዓመት ሰሪሑ ብጥሮታ ሽዑ ክሕጎስ የሉ ዝፅበ ዝነበረ ولا حنتي بالكام كبهالي بحكي زحزن ما جنزب زخفلوا لي. We are in huge trouble. In this body, we had better start figuring that out because we're going to have a run on this city here soon, and there's going to be about 150 million people coming up here saying, "Where's our damn money that we paid in?" I could have put my Social Security money 40 years in tax in the market and probably worth 8 to 10 million today. But the انتهي لكم الله هي تروتا جنزبك أكندني منقص أمين كاتبه بعال خواسيت كاينفست جبره أب أمريكا نعم أبيروبا كويلن بعلو يوم زوج تجنزب أب أمريكا كن 401k بعلالو 401k نتكامبان تجريف كأبي ينفست جبره هاي تلتنيها just جبروا لهم كعبيني why should they نساتهم نعتبر بحمر نتكرب حاجة تسمي نحد بانك خبويهم تبان كرما نعوم بزخص بمنقدي زي تعدنا transaction fees أبو صغيلو لنفسه كم زربيه جبره فرط عيات يلونا يبلني مزحت زي قلت هيستري قميم نتناتا 401k وسيت كبعل خا invest جبره بعل خا manage جبره تمهر the reality is that of course نسخة دكتوري خان نسخة نرسي خاصها ناي تراكري خاصها قال انت سرح لك زعبا ستوك ماركت زعبا investment هاي تفلتني خا yes يحزن بحكي كل سب زعبا فاينانس كمهارة لو مالتا ينبرد جن اتزلو أكايدا هاي كتبا يجدد كايو صغير كخطرية تخلني خا جنزب كام حالتا وبرينت نا جبره ورقات يوم صغير وزلو بحركم خينو نسخات كتمهار لك قديتها فاينانس كتمهار قديتها كايدا ناي جنزب كتمهار جنزب كهامي جيرو عقمو كيك هامي ان حبيك خيد خلك تحسب وتكلا لك انت زي اللي صباح نقول
سوسان حمشة رجيسكا جنزب يبلكان ولا حنتي يبلكان كل خايم زخار رياليتي كلن هجرات كقاتم تخلي بأوروبا ونزجدد بأوروبا خمسي بزح إذا يزلوت منقسي زيد مغنياته كم دريو زلنا 3-4 ساعات كنسر هنا أقدلوا لنا معلتات يزبزلوا كابيم تي قبلت منقسي تعرفوا لي حيل سلسلة لوي منقسي ولا حنت أغمية بلو so we have to be careful of كم سيستمات منقسي مخاجة وجز ساتفوز زلوا هرايو. Federal government wasted it. So I'll get off my high horse there. But it's good we have this because we got, I get a pension check from education. I was part of a union. It's not going to help people. People are going to have to continue to work longer and longer. Am I right, Ms. Ginger? Can you say something about Social Security and it being taxed for some reason? We're taxing people for the second time on the Social Security that they put into an account. Yeah, and I'd like to point out when Social Security was first founded, those who established it was started out as a 2% tax, and they said this will never take more than 6% of your income. Today, it takes 12.4%, and depending on whether you go with CBO or Social Security trustees, it needs to take between 15.8 and 17.5%. So we're talking about thousands of dollars more per year. It also was actually only originally recommended. بحتر زبالة أنت يعتبر Social Security a broken system يعتبر بحتر زبالة مالتي. التايتل نايتا فيديو قبل على لكم كيتم كتريوان تدلي خونا زانا شيرز قبل كابيتب قبل على لكم ابتلع الرسالة له US Senator exposes government US is dead broke and government spending is a scam says Senator Timberville. فلذي كيتكم سمعوا really if you want to understand but this is a reality. تجنزبك منجس أمريكا we are broke بلكم الله تزي جنزبه بلون كباكاي كلني أمريكا زبزح زحاشة كتبات اللواء كبيروبا زحاشة كتبات اللواء من هالبات بتحبرت سبع بزح بروميسيت كبري أبزولو سب دما أمنك سماي كم زولو يحسب سان حمشتن كسب سان حمشتن تروتاوزي كسب ميت خنبري سلاسان حمشتن عمد من قصة خفليز دلي أبسوي ساكتش اللي بنصر يبزنا برها تروتا غاي أغلب كانيوم زولها تروتا غاي أغلب كانيو بعد خاوس خلو so third pillar قال ملنا تبلا third pillar A B نبلا version سالو ولا ساتمون ترتب بنك تاتيب كام تتجنزب على كل القبلو علما يعبيونهم. You better take your money on your hands تمهر and then invest it on yourself and on yourself ده يكون عم نفسك يكون بعد خا invest برا. أنا كابكولتشن إسران جميرة بزح سميرة اللغو. التماركت كابكولتشن إسران كسب يجي بزح جزء حجوز قص إلى العالم تحت بزح زيكزاجيري. But today S&P 500 a record high all-time high user low. سلازي حركة بورتفوليو S&P 500 دي بس نخل سبعة بس جبر قال لك فانا البورتفوليو ناتو بعلم درجة diversify نخجبر يزنقر يعني زمرة مالتي نعوز جبرست مساج جميل كسب الجيم سايز غزل زلو 100% sure جنزب عبير له 100% sure أنا يكون كنز عبيه التماركت سلازي عبزلو ماجيك سلازي لني يكون أنا أنت يزبل investor كون جنزبك تماهيركا بتخك لنا من قد ينفس جبره بوحس من قد ينفس جبره أي تنكف دما قدوفو بعليك عبي لما أنت خطل نورن بافت تخطل يزب ورن بافت كوكا كولا بسبعتاتي جزيوا عشان تعتمد من 7 جزيوا كسب حجي قرفة كاب كوكا كولا زروح بجنزب تراي بليونز سلمتاي جزيو أنت يزبل نحدا بركة جزء خلنا خنا 10 عامات كت جزء زيت خلت كت حزو زيت خلت خين كعيتك زايز ولا تريدر كت كوني بالكم صح سبعة لو trading and investing كومبيز جبره بزح جزية كم زعبوت هزاري بيع الجقد فيه but please be careful حنت فيديو بزيا جنا عنو دينا حنت فيديو نيرات النبزيا انت رقيبايا 5 لكم أنا present سياس كلا كابتن بزح دست بلان فيديو if I find it I'm going to share it with you listen big mouths and they can smoke screen everything when they know the money is not going to be used for the purpose it is intended for when they know it's going to fill private pockets, when they know it's not going to be serviced anytime in the future, it's one way of maintaining the cripple B. He really deep inside the finance comes to the زي معربة على ما كايداناتو تجنزب فلاين أفريقيا حاجة زي لزمت نبي كم زاتو بخمين أبوم كم زملس بتخيل كل يوم زفلتو جن كم يجير كانت تقول طبعا يتنهجرات كريبل كم زي لمستجبره محاوراته ما بقسنا تمسرتنا كم زي لمس كم يجير كاتو قبره they really know تي زعبات حاجة زي زبوي زارب زلوا نتي كريبل دوي كان أفريقيا قطبة زي لمس قطبة كلمس قبره وسميم سيستماتيكال تجنزب حاجة زبوه نتقطبة كم زي لمس كيروميم ديزاينز قبره يزلوا it's a very deep inside crippled and disabling African societies. Eritrea is not poor. Why? We have a very long experience. We have survived a very long war with very limited resources. We are a very small population. We had to face superpowers and we were able to make it. That
is a lesson for the people of this country. It's a fact of life. He's that video is up Twitter a big share Gary but one of the really insightful president says ብዙሕ ዘንበበ ሰብ ምዃኑ በዚህ ክትፈልጥ ተዝብ ዘሎ ኤርትራ ድኻ ሃገር ኣይኮነትን መጀመርያ ኣመዛዝኣ ናይ ታሪክና እንተሪእናዮ ብውሑድ ዓቕሚ ንዓብ ፀላኢ ብዙሕ ፀጋታት ዝነበሮ ኢና ፅዒና ስለዚ ዓብ ተመክሮ ዘለና ኢና ውሑድ ህዝቢ ኢና ዓድና ንዓና ተኣክል እያ ድኻታት ኣይኮንና ንሕና ሃብታማት ኢና ዝብል ዘሎ yes Eritrea is a very wealthy country ሃብታም ሃገር እያ ገና ነቲ ፀጋታታ መዝሚዛን ክትከይድ ስለዚ ሓገዝዎ ስለምንታይ ግን ሃብትናትና ኣብ ባሕሪ ስለ ዘለና ወይ ማዕድና ስለ ዘለና ይብል የለን ኣብ ተመክሮና ሃብትናትና ይብላሎ ካብ ዘይብልና ሃገር ክነምስ ስለዚ ኻልና ብንእሽተይ ዓብ ነገር ክንሰርሕ ዓቕሚ ዘለና ኢና ዓብ ተመክሮ ዘለና ኢና ይብላሎ ቀፂሉ ዝብላ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ If you depend for your living on someone else, you better not live. And you cannot make it if you are relying on anyone else. We do not want to rely on any external force because that would be the end of the story. If you ask me, I don't want anyone to pity the situation in Africa. If you pity, it's shedding tears. Wow, እንታይ ዝብል ዘሎ ንሂወትካ ድማ ነባብሮኻ ንቁጠባኻ ንምንባርካ ኣብ ካልኦት ምርኮስ ተኮይንካ ድሓዋር ክሓልፈልካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢዶም ስለትወድቕ ዘለኻ ንሕና ድማ ንሓዋሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ሂወትን መነባብሮን ቁጠባን ክህልወና ኣይንደልን ኢና ሰብ ክድንግፀልናን ንብዓት ክበኽየልናን ኣይንደልን ኢና ብፍጹም ክድንግፀልና ኣይንደልን ኢና ዘለና ሽግር ባዕልና ክንፈትሖ ኢና ንደሊ ባዕልና ፅዒርና ኢና ክንኣልዮ ድንጋፀን ርህራሄን ናይ ካልኦት ኣይገድሰናን ኣይንደልዮና እዩ ዝብል ዘሎ ንኣፍሪካ ድማ ዘላቶ ሽግር ክብከየላ ይግባእን እዩ ታይዳ ባዕላ ሽግራ ፊግር ኣውት ወይ ባዕላ ክትፈትሕ ሽግራ ክትክእል ኣለዋ እናበለ ተሪር ቋንቋ ይዝጥቀም Full stop. What does that mean? What does that contribute to any change? I think we need to have the stamina and say we have failed. We have failed because of our own wrongdoing. It's up to every African to think that what we live in today has been a result of wrongdoings for so many decades. Being a politician, ያ ኣፍሪካ ድማ ክንቅበል ኣለና ጉለትና ብሕፅር ዝበለ ምድንጋፅን ርህራሄን ሓገዝን እንደይኮነሲ እቲ ዘለና ፀገም we have to face it ንናይ ዓመታት ሕማቕ ኣካይዳ ዝኸድናዮ ንኣፍሪካ ዛለዎም ዘላቶ ኮይናታ ኣላ ስለዚ ብድንጋፀ ኣጆኻ ዝገበልካ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ነቲ ፀገማ በዲሃ ክትሕዞ ክትክእል ኣለዋ ንክትቅይሮ ድማ ዋጋ ክትከፍለሉ ትክእል ኣለዋ ክደክማ ኣለዋ ሰብ ክመውት ኣሎ ጀነሬሽንስ ክጠፋ ኣሎ እሱ ተሓቂ ማ ዝሓቂ እዚ ሰብ ክነግሮ ይክእልኒ unpopular truth ዝብልዎ ተሓቂ ግን መስዋዕቲ ከይገበርካ ለውጢ የለን generations after generations ተሰውዮም እዮም ነዚ ኤሮፓ ሃኒፆሞ ነቲ ዝተሃንፀ ንምዕቃብ ግን ክሳዕ ክንደይ ተበላሽዮም ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ስቲል ግን ኣለዎም ኣብ ሓጎታቶም ስለ ዝሃንፅዎም ኣብ ኣፍሪካ ግን ዝሃነፀ ብሓጎታት ስለ ዘይብልና ፀገም ዘሎ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ናይ ኤርትራ ሓደ ጀነሬሽን ነቲ ሃገር ንክሃንፅ ዲጋታት ንክሃርፅ ፅርግያ ንክሃንፅ ነቲ ሃገር ከውሕስ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ክብልካ ምዕራባውያን ዲክቴተርሽፕ so at the end of the day ለውጢ ንክመፅእ ስለ ዘይደልዩ እዚ ዘለና መንገዲ ንሪለና one of the ሓደ ካብቲ ተገርመኒ ሰግመንት እያ ኣብ ትዊተር ሸር ገርያ ነይረ ደጊመ እውን ሸር ክገብረ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል I hope ገለ ምሂርኩም ክኸውን ብዛዕባ መፃኢና ሂወትና ድማ ኩልና ክንሓስብ ኣለና ንዑ ናራኣና እናስዑና እንተኸይድና ድማ መፃኢና ክትዕይ ክእልና በልኩ ናይ ሎም ኣረስ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያ ክገ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.